kweka udhuku no dhuku kwana ngika no kudhuku kweka naino chao no kudhuku lakini kula ula wasia wango wathela wesa kuthona ndu kula kana ngaini wiki tata ni wene na ni wisi na kana no kamasilila undusu ni wathuka ngamuno mabua andweli mathikumba na kotini na umwana wisi no ukengana lakini athilitia oba unanginya mwiso no wende kwikata no wende ukengana yuba ntoke kamba chate ne chakwa chichalika ubonbo balika kithito nundu kithito kikwata mundu lo no kengana ngo mthikeni ni wetoke ndana weti othingi kithito chaingwa kibo kuingwa kondo wa mundu la wakengana tio na ndosa o mungu kamitumba nyonde kithito nikia wa basa mundu kiumo kisova gwani mundu su musovya wa ithito na kithiki wasindu isa nyendeni wacho na nikimena wa kamba matenene makini makiki ya muno ndu bala chathi ne bethi wayua ku chachatia wa bandu kithekane ayu mundu kwenda kwinga kithito ndu likindu jelo manikani mba yonde mundu mwene waitwe asu elimena mathina ta mubaka ni moka asu muthina ni cia mubaka wacha wa mionda ni moka kana muthina ni ayulua wana ngikuone kabana kana wo wani wethi wa bandu na yu mundu usu sofa cia kithito aila atia ku kwasa ngungani kana kitini papake wanika na yete na mabinda mweni mwendo wa muthina mwima na yete na anasu elima longama meme sambali alasia ayosa mutina iko na kila kithito wa ezo mubaka wako ndu bikitaba ba kithito kiki kata kimboae ndolongi adasia wa eliwani na kenga na yulo kusi wako zo kusi wako wewe ubungu kithito kiki kata nyena muzi wao adhani wane na ula wawo kithito chu kiki kondo lakini adhwa wa kenga na nikio kwatia kuni metela na ne kwani zambo zele lama kenda tweteleo ni dhanda tu ikabikai tuize usumbe wili hata na muzi ula wethi wanambanga wimanika ula ungamie kondo wa muzi ni wona kengana na mubaka witunga ula chao wende kwethwa wenu ndo wala kwa u ni muthela na kithiwa ndo ni andu imakwate ania na kituko kula kinae hata iwe yoba kwanza imwe ndiko na kithuku kwa ngai nondo kiuma kilunga ula muthuku hiza kike wacha mutukta matukwa ekatukite kwazia hii tamu missionary wala woki na atwete ubona atu yakigamba tonde ne kithuku lakini wa woki edwaki vitu kibo kondo akwana ngaula muthuku ona mundu kwingia kithito wewe mwitiki otana akengana ndo elokea anduna akengana nduna dhamya mubakai praise the lord ndo elekwe kata na by the way usumbe mwanye ndongama satani ndesa kusovya kithito cha kwana ngandu make edha kithito kiboko ndo okanya ndo athuku yese satani enda kwikanya ikenda ve kwata na niwo ethewa ukengani ethewa chao kwa akamba ni matatu peka kendo musungu wachoni na cha mutele manja lakini ngona ngai ayoba kumukamba tona ona athema ito mutona kwasa matheno kusi wangai nondo kithito chucha yo kusi wangai wiyulu ngai siba sio nde nondo usuni ngai wala wacha waugo mandiko mangi emekwasa tukamukosia mtu wakundo te wacha huyo kithito chatumika kukwa kukosia mondo ondo te wacha ote wango ate we yoba ndiko mangi imekwasa tukakengani tukalala ndokoye kithito chatumika hapa nikenda ithai wakengana ni wola na ni walala kiyo kwatia kiyo kwananga but idea is this what to solve kithito ni niki asa ndio etike ndunene ula wawo oyombo la naisi hao lakini kwa na missionary witola wo kiendanze na hata pia kana kithito ni kithuku twende yoba mwitiki ndio wakinda chao ndio wakinda kithito indiwe weloke kia ateo ando ama Israeli ningona kitete baina na kithito umo ni manena undu mendo nena maibuta undu mendo buta mayula undu mekwenda kula na madhananga undu chao mekenda kwananga isi niona ile yambe
mo ene na thuku na ya keli yo verse 3